Uba Bederius Chelabat Uso Ablegerel Kongji, ki belong ki dikot ka Episcopal Ordination Committee kilayathu by ka Jingpen Kentang Bishop Sindrap Yo Padar Bernan, kalong haka laipo terik lebe aja Alpusan, Hamadan Calvary Cathedral Parish laim kra, da kamas bakhuwa ja kapor shpo baje menstem. Hakapor shibijish teng no pai sipat kan sedan ke jingmani sakramen bad hadian kata andan ke program le buram ka belingkot yo bishop senrap ubathammai. Hakani ke snipen kentang bishop yo padar Bernan lalu unong mikmat jong Pope Francis Shari India bad Nepal umos Reverend Leopoldo Girili Apostolic Nuncio unwan bansak hilang. Nalor unong mikmat jong Pope ki bishop ka North East India na ki khatsan teli ki jilaniam kan sadan lang hakamas bakhoy. Kau jongi Reverend Father Bernard Lalu. Father Bernard Lalu de kuon bakadu nak ikat wengut di kuon jongi kong Aquila imai Lalu bat iba Pius Brel Shabong bangkuai had baru play. Lakai ia ke kan riu tarik Julai siajar kendai sepan nyu pun riu aga sinam lai lengkon is kasih semekalia. Kikadan puli ba ila pendep kelung kuni. Be honors in political science house nem kat kendai sepa kendai. Bachelors of Education House nam 8,000 nyo, ME in Sociology House nam 8,000 kandai, but Postgraduate Diploma in Counseling House nam 8,000 kan rio. Nalor kini gijing fuli ula long unong tau jirwai nem, but bet unong tokot, but ula pemiru katukan netundi ki film kasi kum sensyar kajot, but hatu syanu kan yalam. Kum usoblay lingdo ajong kabalang pan, lapan kentang lingdo ayu haka laipo terik uyayong 8,000 riu haparish lai lengkot hadin kejing penkentang lengdo yu lai yu bantri kini kikam ulatri kum ulengdo senrop St. Paul's Parish upper Shillong House nam 8,000 riu ban 8,000 nyo ha kumu administrator ha Christ King College House nam 8,000 pra Perfect of Studies ha St. Paul's Apostolic School upper Shillong nadu usnam 8,000 kendai hadu 8,000 khatsan U principal ke Divine Savior High Secondary School Laitungkra House nam 8,000 kan Rio. U director ke Social Service Center Shillong nadu 8,000 kan nyo hadu 8,000 arhuway. U board member jong ke Caritas India nadu usnam 8,000 arhuway hadu usnam 8,000 arhusaw. U parish priest jong ke Cathedral Parish Laitungkra nadu usnam 8,000 arhuwar hadu menta. But u chancellor ke Jalan Yamba Shillong ru hadu menta. Baba Khoi du Pope Francis ulatong yo Father Bernard Lalu banlong auxiliary bishop jong kejalan Yamba Shillong haka praterik urampang mentau senam 8,000 husan ki kentin imsni jong kumulung do kilong ki bakarmen hutrai ken sayo war thamai ai saya saupo lai kuwei kejimpen kentang bishop yu kan salong haka lai praterik urber 8,000 husan Hamadan Calvary Cathedral Parish Laitungkra Kamas bakhoy kan sedang hakapor shipo baje menstep. Pad hakapor shibaje shiteng north pais nipat kan sedon kajing mani sakramen pad hadian kata endon ke program le buram balengkot yo bishop thamai. Sedon ringkat u apostolic nuncio ni unong mikmat jong Pope Francis Shari India ban Nepal umos Reverend Leopoldo Girelli na lor jong kin sedon langru baro ki bishop jong North East India naki khatsan teli ki jelanyam ban naki wei ki jelanyam jong ke India rengkat bat bun kilingdo kirumnyam bat ki parabangai hakatai kesni nadu ko por mas pakoi bat ki wei ki program and peni live haka YouTube channel jong ka Sascom bat Don Bosco Media Network ka jingkerpa di ki parabangai bawan syakani ka jingpen kentang bishop yau Reverend Father Bernard Lalu bakin wanrahi laki jong ki jasong ban like ke syatngan ama bagadai ke sni utrai bat bun ki dukan bang kin khang ha katai ke sni iker padru ya baro ki pai rumai ki bawan syakani ke program ban nombret pathari ki kot kisla bat ki bilor adin bakila de pendon kameki henry ban bread iki tang haki jaga bat ki polo kiro balabu kerpang khnang bak ki jaga kin lom ki bakhoi bat kamai mariang kan kemen Namar bagi kami lenti banwan buon ki pai remai naga jalan yang Shillong nong stoin bat ki wei ki jaka ki bawan nabaro
kajelas tay lam mingi kaparis lai tukra kalapan bay yakini ki jaka yang kali kumni hero baro ki kali ki bawan na thain juai but kiwi ki jaka ki bawan na ka ju kusurok kin penyang ki kali jungki hamadan nong thumai hase Edmund School but college campus Holy Cross Brookdene campus Shilang na kusurok banlay Sheffield Garden Hadan Bosco Technical School lai tukra Hadan Bosco Mini Stadium lai tukra HSTC campus Anton Hall lai tukra Hase Mary's campus St. Margaret's campus Nirmali Convent Holy Cross Convent but Christ King College baro kini ki jaka ki dan halai tukra but Shilang jang kusurok banlay sya ke jaka yang kali ha upper colony but sya descent baro ki kali ki bawan na Thain West Khasi Hills but na ribhoy tin penyang Shilang na kusurok All India Radio Shilang kusurok Lowell Ashmere Shilang kusurok Hyder Park Lenter Schedule 7 Set School Shilang kusurok ba NH Habarik Point Shilang kusurok na MBO's office Schedule MPSC office kajakayang kali ha Loreto School Nadien ke Christ King College Hopkinson Road but Hamadan Malki ni kerpat ya ki parabagai ki banwan syakane ke program kentang bishop banyak husiari ki kali jongki kiarna ke basim pas kerki ban la dalong ke bala mi dang khamploy ban lai ka boy kerki khublai